өнүгүү борборунан айтам саламды, кутмандуу коноктор аманда. Сары чымчык боломун, сары ташка кономун. Кулжуңдабай жөн жүргөн классташың боломун. Көздөрүңөн öpкүм келет эркелеп, мен алыстан сагынганды атамды. Kaldım tosun aşkanda men, çar bulut kapta basmanda.
Керик деген эмнели? Мүйізі бар. Насарок, Насарок, азамат. Насарок дегенин кыргызчасы керик, Тураға, алдыға, тураға. Жол, Наскөлді. Улуу Чыңгыз. Улы Чыңгыз ағамын. Азамат.